Ai ola wa u tala le tu la epa. Pe wa avea le press conference. A fai ona nafi. Wa avea le press conference ale sui komesina. Ma mea it's an eye-opening ya i lātou nei. Wa le whaalongolongo atu i lana fionga le sui komesina. You know, it's a person wa levana ia le vaenga sui. Olona e se senga pe lo winga le talan whai atu. If you weigh the scale, ia o le sa komesina mua, sa whērua i wa atoso mai le tātou nā whanua. A le mai ta watu le fionga ia afmasanga Samuelu, o se e anga waa sai de vaenga sui. So that's the difference. Pei wa avele langa o manatu le fionga le sui komisino, sui komisino ma no fofola ina ni vaenga o ala tula fono. Is that an alarm bell? Ia i lātou i o whapewo ese. I o whai mai le upu. O le filia le tama o le maua. Lea la ua whai mai ia le li i o lea la li pule li moni. Le keisi le ungari le la whai le sutas. Next week. E tongi i whafo e whamsino. Sili le seri pe trafa me le mfaina fai er keisi le mfaina no fo mai whafo tangata e angartangi. Te wanga na ua apia e Samoa. Tuila epa. Le tuenga na foile on sa va sei on tuenga na foile le a foi fa no no ai le langona. Ona ese foi tam fai atu na la na ta fia leo le tang. Ona e moni me wa va. Ale foi la o mai lunga de vanga ia. Ma au mai lunga le tulanga ele la tu te le langolango ina le tangi wa vatu. Especially o tangi la tu fafo. Ia matam fai fa le anga foi ia le tangata na le tangi. Ia mafase nai la ngona ma mafofongo tangata ata tu te dia la songfua la sofinga o te fia fa popo tu ranga lea lefta o manei ano fai atu o a o mutua i o leto e tali ton wina lava se upu mai le fonga o tu la epa sai lele fa pena fo ila ia le ala le pule limoni le fo i wa mai e salu ma fale mai ma fa pe mai fa se ina fa alo ata wa manatu o le atu no a fai o io se famasino o io se famasino e saua i foi fai le tala tau fa fonga foi pe asa no le fionga le li pale mia tu lo ele ma fai no natalia tu ile courtesy ale famasinonga fai le lato fai unga. That's exactly what they should do. Alole mai e fafau pe pelo. Ia o ile unga li o le afa pitoa ila o wane faia. Afa pe foi e loa le mamalo o malo e mai se le sui komesina. E tatauna na foi e le tatauna na avele case. La mena lenga talia le fai atu nei o le submission ale vai la ya asiata. E fai langa case. Lei loa e anoa it warrants it tauna avel famasinonga. Al tula fanale o le mai o lato e fale la ko prediction ele fai or famasinonga. Who is he? Does he think that he's the untouchable person in Malo Samoa? E sau e fai o la e a fifio famasino o i lato e fai ele case. Pa wala wau sanga. A o whaafafonga mai le ainga o famasino. Famasino sinia fa pea fo iele le famasino sili. Regardless, cases nei fine. E le te tau na toe tau limaina e le fionga ia kalasa atoa ni cases e avatu e iaise a fianga po se affiliation a tula epa fa pea fo iele ala le puli. Ona it's a conflict of interest o lo involve ai na. A le tūlanga le iai. No. O iai lalo tu la fono. I think o le Crimes Act o le 219, yeah? Is it the Crimes Act or defamation? Because o le e a foi no fo atu I fafo ia le ona le tangi. O iai ia tūlanga tu la fono e mawhain na Zoom director tu nei ia asiata I whamasinonga. Me la ai, se so I te tau whaavalea le ala le puli. Mane, e anga tele la le tātala noa lea.
wala fu la fai ona wharongo mai wa pe o le latu o le mena la tam fai e le whangai na case ona ele o iai ia le tangata tangi but fai La ia wa batuan whataita inga tu la epa. La wa batuan whataita inga. Le moli mau le na whai e le moli mau le na whai e leo, le taimio o longo. Le lato moli mau au tu le sa whai, ai zoom straight mai Australia le moli mau. Lala le mena talia ai pe a whai o le tangata le o le moli mau. Le se senga ma le tangata o le tangi. Ai na talia le whamasinonga a mai o le zoom ale teine le mai Australia. So it's the same thing for ila le case le nei. O lo o iai lalo provisions o tu lafono. E mawhai na zoom atu ia asiata i nei New Zealand. Vanga nā wa mai se polo a inga. Wa a mai se polo a inga al whamasinonga. Whapea e tatau na malanga atu ia asiata i Samoa. You know, so here tau whaafefe ma tau whaavalea. Yeah, malo, manea. Aua e tau sangaina kalasa tauna le tauna I whaia le. Ia, so manatu vai lea. Le winga, le mea le ina whaila utala lea. Le sa tato wa ai e le case le nei o le atani fo ia Samuelu a. Le sa a mai I lunga ia le tūlanga le conflict of interest. Le foi na toi la langa I totono le palimene. Le winga le conflict of interest. O lea e au lotu whaatasi ia li mongi makalasa. E best of friends le to lua le fionga tamai tai whamasino ma li mongi lea le pule a. So to prevent any more criticism ni whai tionga ma le vevese I o le atunuu. E le tatau lana to e tau limaina e lana fionga ni cases la o lo o iai la se affiliation. Le affiliation o lea le pule whapea ia tu la epa. Ole e te lela fianga wa pe fela le case o la uli mato ono Yo ne faisi umi tele tatu fa tali uma I mo meo submissions le o mo foi lá na fai submission are fu ko kolo ia le case le e tatu talia ale o le justice delayed justice denied yo ringa me ia so ai tatu tarsi ia tate tia fatasi le mena o tatau ona remove ia tamaitai e le fape o se meleanga o tawhetu whamasinonga. E ainga le mele o te le umalo oro whai leli I o papari tiam. Le mele na tupu ina ua alu ese le whamasinsili ma musu e involve le melea. Tangi dia. Ia o te ele se no foi le o asiata se mema no foi la asiata to pa mai to ta fiel melea. Ai no ta fa no I le tulanga lea. Anyways, ia ta ti ai Tau ese malimta upuna tula epa ona e na ole fionga al whaamsino sili e na te loa lana whaiunga. There must be good reason which we don't know. And he's not obligated e whaailoa mai le tulanga lea. A o tai ai bela I le foi le tūlanga lea I le press conference le sui komisina. Lea la o te fia whamawina tūlanga lea maita wina le fesilingia pea e le sui to stala le Samoa Observer. Na o na fesilingia pea ia le la fionga le sui komisina. I mata upu ua I lumo le whamasinonga o le fesili lana tūla I mai e te au. How well is she equipped I lona tūlanga whaatustala? Given o mata upu ia loa I lumo al whamasinonga e le mawhainga discussinga le fionga le sui komisina. But she asked pop the questions I winga cases nei. Lea la na tātou whanongolongo umatua wa ave I ele whautuanga le watali mai ele fionga komisina ava tu whautuanga niso tustala. The cases are now in front of the court. Le mwhanto e talangoina. Pero tu langala na. Well, no doubt o la whafonga mai nisi o sui o le newspaper. Well, tu langala iai. E te tau na malama le news reporter le iai ingo mata upu. E ona o iai le malama o ana fesili. O no mata upu ma ale nei.
wa tango fia le court e le mawhaina to e tau talangia i tua. Lea tau te whaafafonga pe awhatata no pali i John ia e le mawhaina mai se tala o ngal mata upu lawa i tutau no whaamisinonga. Whapea fole sunga le fionga le palemia o le mata upu wai tutau no o le whaamisinonga o lo o tālia se lato whaiunga e le mwhaina o i se tala. Pe whala o i tulanga le ia asiata le case le ma le ungani i lea lea wai lima o whamisinonga e le mwhaina o i se tala. Ale matu mta upu ma ale nei lama e tu i mai e le sui le o le newspaper. Ia, ma lea lana mai tawina tuai o le tele o ana fasili. O fasili o le tae mai i fitusia inga i lunga o social media. Lea na whaita o atua i eile fionga le sui komisina. E le aini mātou cases whapea, o wheme te au mai ai whapea mai, le case o le lana whaatusa o le komisina. Is that on the Facebook? Yeah, ne tauna manino ai, o le whai, me tonu ale tau o le whai tala, a mai o tala pepelo, a mai o tustusinga. There's no motives, a lese whamanianga. So you can't base ni suenga. E me se le o tali manino le fionga le sui komisina. E le aini lato cases whapena o iai. Wa le na fesilingia, le sia mea na o mai tawina tura epa. Ua ia fesilingia whapea. Ua whaise suenga o le alme wo i ele case o le limas futol wafe le whapea. Limas futol wafe, e pesa lau limas futol wafe. Le tua i ai le fionga Alamein stau, whamasinonga. Le tofa ia fisolai, a pulu. A ia mana tua tula epa. O le mta upule, wa umana sohala upule ina i wa umana fo i mai le mta upule i le nu umal whamasinonga. O lo o manino mai e free le fionga le minsta le ino nia fianga. A le wala langa le sui le observer. Ia, e te tauna o wa mata upune o tupe ale poloketi. Tusa e direct la fesili nei walanga le io o se suenga le ofisio leo. Sa ta taula na lo fesili i le minsta o tinam tama ta i maanga sotai. Ia, i te taritonu tauna ngalue ai ia le tamaita i le presidente o le Charles ka ko kilo le koko ai mea. Ele tasi le lua ni press release e makua out of control ia kile. Yeah. E makua esea o ana fesili o ka ke ilo ka faalonga. O ko sa word fesili absola. Yeah. She's very demanding here. Very demanding. Ile demanding. Sometimes irrelevant tandam ta upo o mai male. Ia o te le loa. Ke te tauna whai isa ngā rua ngā le afu, ale taitai o le chores, le autustala. I tau, they have to be, everybody's supposed to be in the same page. Ia mata upurato te taranoina. Ma ia, e nanu e se ia. Te le loa pe, le loa wha Samoa, po le hale tua renga. Awana mata upu e o mai. E o mai e matua i mamau, ia le lanta toa i le tali. E o mai e whesire wha awadwalea. Tali wha awadwalea po ia. E o turanga na e tule e pa. Mele mawa e leo e tai mai news i lunga social media. But let's be realistic here. O le tele news lai lunga social media. They are fake pages. So how stupid can you be? I le tau o tai mai news na tau mai le fsiringia le ofisa leo. A o le tali manino sui komisina. E le aini cases fa pena walato tau limaina. Mana ia o manatu o matua o mata o le tulanga le iwa suman vantanga ta fau tourists na uri putia mai na fea ia le tatu watu nuuma o se ripoti le vanga o le tourism ia ma le tupe maua Samoa i le vao uni mai ulai ia tau sanga le nei ia e tele au turisi ia o mai au to New Zealand ma Australia e le titi au tu nei America Britania mai siwa ai fai tau esela ma turisi Samoa
Ia feita o pe malanga I Samoa wa no winga o tatu na ta o turisi Samoa tele foi so so ni tatu le ile economia tatu no ia pe malanga yes o tatu nei le sa ta ua tula e pa o tangata tawhawhau wale o tangata every time ta te o I Samoa mele ia manino whawhanga Samoa yeah o le tulanga le iai o tato remittance le ave. Le wawa e le te leo le sitianga. Iwa se lau miliona. O le tato sao le na. Fafe fene whame o tato e ta whawale. O le te leo le tato sao. Ia I tupe whamomoli. A le ngata le na. E le taimi la le tato I malanga I Samoa I whalave lave mea fofuanga ainga. O le taimi a te tau nu o malai wālele. O lea whailau whaatau malai wālele o lau sao le nā. So o se whale o loa e te whaatau wai, le te tongi lau tax, maua le te maua. You know, there's a lot. E te alu I whale ainga, e tau te tau mamawhai matou ainga le po o whea le mea te anga I ai, o taxis o mea o lau sao le nā I te tono o Samoa. Wa whala le tūlanga le nei, a ola le taimi e te malanga e same Samoa. A watu lola departure form le whatumu, lo sa waila le fesili. Pe fia ni aso na e ai Samoa. E fia se a whainga se tupe wa e whaalu I le taimi le sa e ai Samoa. Mantua whaila, o le rental car le te whaonga inga, o le wa I ai le tax le te tongia oi, le maua le tupe maua le malo Samoa. O le whale tali malo le te whamautu iai, o le nāwa iai, o whale ainga ia te lele sawa tātou ne o atu I whafo. Mon. Ia, e lorua mai atua o mata upu nei, mo whanua. E se vanga ta upu na o na e tupena. O le ta upu ale no fia tuli loa ina tula epa. Ia a watu manino I luma o le whafonga anga Samoa. O le tūlanga lea o le lena e ta uale ngole le tio le maisini le safa e patata noanga ma vise kota ma utanga sana utanga tamai ta whaingoa inga o le utanga le vale e lo se utanga tamai e lo stanga tamai ia le whaifa salalau lea ua ovalo le mafau mau la fonga na lafo I le fionga le li palemia. Mani. Le leile fionga le li palemia wa ova le luas futau sanga o tau tua te tono al palmene Samoa. So therefore he's got the wealth of knowledge I tūlanga. Mea fo le wala ino na ausia le tofi mawalunga o le palemia. A o ngai o e te whapea mai ai, he is only a learner. Tusa le learner le avita vale. Ala le wailo atua. Pe no fe atu o le atasu yele ngoa o le utanga le vale. Le wailo atu fato a fai sau le tio ai te sau e te le mafau e te le loa guidelines and code of ethics I me tau whasalalau. E lalo le mafau le wa fai le fionga le li palemia. A le ale mea se ale li palemia wa fai I ate oi. Aua e te alu tau mulimuli as followers ina o mea. Lela liliu mai la alpokalame I a fonotoi. O oe o le lo I a fonotoi. O oe o le faipule. E te fe alo fai au tali I fesili matau whaleanga o le a mai le mafine leo vise kota. Me whanau whai ati te oe tula e pata whatata noa. Aua e te toe whalangia le fionga le tamai tailoia. E le oto iai sena capacity e mawhai ei ona whaila na whaaloia I Samoa. O le tūlanga ne wa a mai le tau whaaleanga. O le titilo iai. O le tūlanga wa tau sai I le no foa le fionga le li palemia. Wa tau sai I ata I tutono fontanga. Peo na sau no le fionga lau le mali toa le tawhatata noanga. Pe nofo le no foa whaata vale wheelchair pole no foa sao. The fact of the matter is he is the Prime Minister of Samoa. E le sui ai.
e le sui ai. Ale tūlanga whana le watu sa I ata ia na au mai. Le la watu la whatata inga le watu sa I lote ia le alo le fionga le li pale mia. E le lua o lua sfulu. Lua tasi loa tūr whainga malo le vesi loa le maliwa le atali ile atu au. O le sa I ele whamata u tangata waleina le fionga le li pale mia. O le almena iei, sa tu mai yalo le fionga a o whai pule le fionga le na minstai. Sa tu o na alo as their protection and guard o le lato tama. Ona o lea, o le lama tianga leo lona soifua I tau whamata u nei. Sa wai lava mai le lua tasi, lua tolu, lua wha, toi whaile whainga palo te tau sangal nei. Wha manui ai nai le fionga a le li pale mia le tofi o le tatou atunu. O na alo nei they are guards malanga so se me malanga ai. A le mea wa ele matanga ma le mawalalo o le mea tau te sai ai. Na nofo le alo o le fionga le li pale mia I lunga o le lau ngā fono le to te wa ai atu iai o loo sa whai umamai ele mamalu o le au malanga Winston Peterson. O le sa whai mai le si tala o le fale e pu e mai la nata. Ona le si la fia le alo e mai se foi la fionga le li pale mia. Le tūlanga e nofo ai le alo le fionga le li pale mia. Ma ai le maua lalo, very degrading o tau mata upu. The fact of the matter is, was there a meeting that held on the day? Yes. And was there a good benefit? Yes. Ale nei to te leo mai la to te whawhetai le fionga le li pale mia. E tusai, e ui o lena whata otolia I le tautongo o lona ao. Ale nei na tu la I samali ono lea. O le lasi la fia le fionga le li pale mia. O le manuia leo Samoa. Ina sau no manino la wala na fionga. A whai o se wala aulia e maua e se manuia o Samoa. Whai loa. A lela atu o mai to te vane vanei ni masei mania. Ia, lea. Lela o sawai, te alo whai o e whono toe sa te tauna e whape atu. Yes, it's the protocol e ma whai. You know very well. You're in parliament. Ai saule nei te mai tai wa leto iano na to finga whalo ia. Wha alo ana tanga ma whai ia tua inga. Hey, Samoa. That's not the way it is. O le whai wai ei nisi wa tusi mai ma whai lo mai. O le tūlanga lea sa lato langolango ina le sitseni e le fionga ia anai. Ai nei lo o iai to tonu le te mai tai le nei o vise kota. Whamamulu lato. Ono lea. Iai nisi o lato a ngana, iai ni a fianga e mea tau tupe iana a fia lana ofisa lo i Samoa. E le fia ona pui o lato de fi le mu, ma le wha luma i o lato pe aita ses. Le wha lo tupu nei. Le wha tupu nei le mta upu lea o le injustice, Pacific injustice mo le arrival visa. Ua wala au mai nisi o lato e le fia. I leo atu o loo iai le tamaita I lea. Na alu le ilunga whailanga launga. Tangi mai le tūlanga o lona tama. That's irrelevant. E le o le mata upuna na tau atu ai nā. Na tau atu ona o tangata lau tele Samoa a wale visa le nei. If I were you, don't go near the community. Wa ila fo le community iau oe mea valea mautala. Tau wha leanga. Tau wha se whaianga I le fionga le li pale mia. Mea nā no fia abatua tu la epa. No fotu lava mata I la ngona le ti ngā le loto. Ona o le nei e whai le fionga le li pale mia. Mea e manuia I le atunu. A leo mai la toe. A la mena le alua I le asinga le fionga ia anae ma te tasi o te maita ina o I le atoa se singa le fionga le li pale mia. It's the guilty conscience o ngā le te lafi ma e tui patua.